umntwana kaNkulunkulu. Kuba nalento ephilayo kuwena bomuntu. Yes, Lord. Uyabona ukuba uma abantu njengamanje ngibona abantu bafikile bomuntu. Into eyenza ukuthi ngibona abantu befile. Abantu abasalesabi ihlazo. Because akasekho unembeza. Bantu. Kodwa babempolpiti bawo. Babisi igama likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu kade athutha kulo. Ngoba umuntu uyama kodwa uqobe sengaseka abe ngokuthi mina ngiyazi noma abe ngokuthi mina ngifundile kodwa engafundisiwe uNkulunkulu kodwa abe ngokuthi mina ngiyazi mina ngizalelwe la into ezongenza ngime ukuthi ngizalelwe khona kodwa uqoba unalo awubisiwe uNkulunkulu awumntana obisiwe uNkulunkulu noma bengaba engenalutho angasinalutho esandleni angabonakala amawumuka abukeka ngelutho kodwa inqubo nje basebenza intando kaNkulunkulu. Nkosi yami. Umsebenzi omkhulu wababelethisi kwakuzovikela uMoses. Yes, Lord. Kwakuzovikela icebo likaNkulunkulu. Esebelethiwe uMoses. Siyalwazi udaba ukuthi wayefakwe kubhasikili. Kodwa siyalazi udaba lokuthi ukuze uMoses akhule nabetholwe indodakazi kaFaro kodwa wanceliswa umHebheru wakhuliswa umHebheru ngoba uNkulunkulu wayenecebo ngaye into ehlezi kuyena uMoses ngaleso sikhathi ebukeke emuhle ekhazimula ingoba uNkulunkulu wayenecebo ngaye efuna ukufeza something ngaye ukuthi abe ngumholi noma ileader yabantwana bakwaIsrael bephuma eGibhithe. Njengoba mlalela uhlezi ekhaya ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu unecebo ngawe angeke wahamba emhlabeni lingakafezeki until ifezeke icebo likaNkulunkulu ngawe akadalanga for nothing kunesizathu njengoba ekubekile nje uphila bakhona ababelethisi abazozala noma abazohlenga izinto zikaNkulunkulu ngoba uMoses khona badinga ukuhlenge izinto zikaNkulunkulu bayivikele uNkulunkulu unayo lonke uhlobo lwecebo ungalicabanga abazalwane ukuthi ke ugcina ukhulile noma uphumelele ngoba uzokubekela abantu abazokumentorisha azoba ama-mentors kuwe uzokhule udle ubisi olufanele lolo ladliwa uMoses edla ubisi lwakube ekhaya abazalwane ukuthi wayetholwe indodakazi yesitha kodwa adlanga ubisi lwesitha wadlula sekhaya Akucela ayivezayo umcele ngiyizwa lento iyahamba lento khona into ayengulayo ethi kungenzeka ukuthi yebo uMoses wayenceliswa unina yebo iyavela lento ngoba wayibekile